مانیپولکرنا جوینا ارتشا ترک پاسوان سینور و پیشمرگیان جعالی مدیای PKK و پیلان لسرگاری دهی آدار دا ناو سینورین هریما کردستانی دا جوینک هاتل دار خستن و دوی جوینه دا هزین چکتار این ترکیه پاسوان سینور این عراقی و هزین پیشمرگی هاتن لگل هف چافکانین خوجهی دیار دکین و جوین لسر داخوازا هزین پیشمرگی بویا و هزین پیشمرگی داخواز چکتار ترکیه کرنه و خطا ری و جهن سیبیلان بکشن یعنی هزین لشکریین هریما کردستان جبو پیشگرتنا داگرکریا هزین ترکیه و PKK لسر هریما کردستان جبو کو خلک هریما کردستان با آرامی بچین سر گندوارین خو ما پیوانی جیانی بپارێزن بەشداری بێ کۆمبوونێ بوو جبینێکە فەرمیە و bi çerçoveya gumruk û yasaya navdewletî de hatiye lidarxistin û li gor yasayên Îraq û Herêma Kurdistanê ye. Ev civîn li ser esasê wê yekê ye ku Herêma Kurdistanê û hêzên pêşmerge mapên xwe yên rewa û serweriya xwe li ser axa xwe bi kar tînin. Lê ev hevdîtin bi awayekî pir alî hat manîpulekirin. Bi taybetî jî çapemeniya PKK bi hemû hêza xwe hewl da ku hevdîtinê berevar jî bike. Pêşmerge hêzên rewa yên Kurdistanê ne. Bi rewabûna xwe ya yasayî bi revaniyê ji axa niştiman dike. Lê hêzekî wekî PKK ne rewa ji bo peywendiyên xwe yên qirêj û tarî veşê re bi hemû şêwazên bêexlaqî êrişê hêzên pêşmergê Kurdistanê dike. Ji ber ku hebûna PKK ya 42 salan li başûrê Kurdistanê ji bilî têkbirina şoreşa başûrê Kurdistanê xerabkirina destkeftiyên xelkê herêmê şîrîkatî bi dijminên başûrê Kurdistanê re kirin û axa rizgarkiriya başûrê Kurdistanê bike cihê şer û aloziyan û tiştek dîtin ne. Her wiha yekane sedema hebûna hêzên çekdarên Tirkiye li başûrê Kurdistanê PKK ye. PKK ew herêmên ku digot vir cihê min ew tu hêz nikarin bikevînê hemû cihên stratejîk ê xaka başûr bi kurahiya 45 kilometre radestê artêşa Tirk kirin. PKK şerrê ku dibiya li Bakurba kêşaya pişta Şeladizê û Amêdiyê. PKK li Kurdistanê tu çiyayekî ku radestê artêşa dewleta Tirk nekirî nehiştiye. Hemû çiyayên Bakurê Kurdistanê radestî Tirkiye kir. Parêzgarê Dêrsimê çend rojberê daxuyanî da û got niha li çiyayên Dêrsimê yek gerîla jî nemaye. Waliyê Dêrsimê rast dibêje. 5 salên gerîlayê PKK li çiyayên Dêrsimê guleyek jî neteqandiye. Şerrê ku li Dêrsimê ba aniye devera nihêliyan. PKK artêşa Tirk pêngav bi pêngav kêşa nava xaka başûr. Niha jî li cihê ku beriya 5 salan li Amêdiyê gel ji bo berhevkirina giyayê buharê û kişana wêneyên selfî diçoyê hêzên çekdar ên Tirkiye hene. PKK her sal herêmekî çiyayî radestî dewleta Tirk dike. Divê ev helwesa PKK ya dijminkar bê rawestandin. Ger neyê rawestandin dê havîna îsal şer lûtkê û quntarên çiyayîgarê rû bide. Garê têwateya tebahiya başûrê Kurdistanê, garê têwateya çiyayê herî stratejîk herêma Kurdistanê ku ji parêzgeha dohekê dest pê dike û heta Akrê, Herîr, Xelîfan û Rewan duzê dirêj dibe. Ve guhasına şer agarê tê wê wateyê ku bajarok û gundên ji Şeladizê heta Akrê dînarte û gelek gund wê bibin qadên şer. PKK vê yekê dixwaze. PKK dixwaze balafirên dagirkerên Tirk li taxên Şeladizê bixin. Rêya Barzan Amêdiyê ji aliyê sivîlan ve nehê bikaranîn û ew jî di tûnelên ku li quntarên çiyayî vekirî de lêîstekên qehremanî şoreşkerî û gerîlatî bilêze. Di dawiyê de jî wê bêje em başûr diparêzin. Wê aqubeta anî serê gelê Bakur bîne serê gelê başûr jî. Er ku mabesta PKK ev e. Ev plana PKK ye. Ji ber bê sedemê li pişt gundê Guherzê û Belavê û sergelê lîtikan diavêjin. Çalakiya li ser sora sîgerê jî bo kilîlka deriyê garê bidin artêşa Tirk kirin. Bi van çalakiyan ji artêşa Tirk ya dibêjin me li we xist û em derbasî garê dibin. Keremkirwerên wir jî ne tenê PKK dixwaze şer bikişîne quntarên çiyayê garê. Hêzên artêşa Tirk jî bi heman rengî û hin bêhtir dixwaze şer derbasî garê bike. Ew her du hêz wekî cêwekên siya min û bê hebûna hevdû nikarin bijîn. Dewleta Tirk giringiya garê ji bo Kurdistanê dizanin. Ew dizane ku şerê garê tê wateya nekaraniya rêya Duhok û Barzan û Akrê û Hewlêrê û serwelî ser hemû başêrê Kurdistanê kirinê.
استراتیجیا سرکیه ترکیه لسر ویکیه و کرد روشلاتا نابین نبین خودی سروریه کی ماینده با اپراسیون خوی لسر خاک حریم کردستان دخوازه باندورا خو لسر روشا آلوزا روشلاتا نابین چه بکه لوماجی شهر کشان آگاره جبو ترکیه خالکی گرنگه جبر به یکی براستی پلانه که بنابه پلان آگاره هیا براستی او پلان آگاره جی بشکل جی پلان حوله گومه بره جی گلک جاران بحثاوه کریه به کرتاسی هر دو آلی جی پکه که او ترکیه به دلی دخوازن شهر بلا ببه و لدبر سیبیل به مشاندن هر دو آلی جی دخوازن شهر لهندر حریم کردستان بلا بکن و به وی آوایی کریزا هایی کورتر بکن به وی آوایی ترکیه دیگه هجا آلمانجی خو پکه کشی رولا خویا کرگیرتی و خواهیم پک دینه هزم پیشمرگه حول ددن ریل بر به پیلانا داگرکرنا گاره بگیرن حکومت حریم کردستان و پیشمرگه این وی حول ددن حریم کردستان جشار دور بگیرن چاپمنیا پکه که به مانیپولاسیون حول دده تگه که مینا پیشمرگه و ارتش ترک به هورنه با آفرینه روشک وها به مسوگری تنه به ویت گهشتنه پکه که به راستی جی دخوازه پیوندین ده نابرا بغدا و حوله را آلوز بکه و ده ایراق جه که جخورا چه بکه لعالیه دنجی حول دده خواه شیره و لگوری آجنده ایران تفدگره هر وسا پکه که دخوازه کربوکینا دجمن کردان بکشه سر حوله پیشمرگه کردستان و رباز بارزانی یا هری گرینجی اف گوتن پکه که ین درو مسئله یا کو دجمن کردان یر راستی کیه تبله هفته که سیاسته که کو داگرکریا عراق و ترکیه پاک دکه و کردان وکی دجمن هفت دست نشان دکه یعنی نوچه پکه که یا کد بیجه لسر سینور لدجمه جبین لدار خسنه نراسته او جبین جواب بر حفکرنا پاشمایی کج عالیه پکی که با هات نشتن و پیشی لگرنا آروزی نو لسر دبر هات لدار خسلن